Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Kibor badai pet jong ke Food Corporation of India Regional Office Shillong. Kila Kyntait war halor ke Kynnoh ba ke nika office kadai ke Donkti ban shalan tu hadu shilak Byrni ya Khaw Reshon ubala mang deka sarkar India naga benta ban Assam shikilom ying kibaduk hagani ke jilla Meghalaya kibala shakta na ke penjeri ya ke Kangdam kum shibenta ban yada na ke Jingshah priang jong knyang jingpang COVID-19. Dang hagini ki Kyntait sngi ki pulit jong ke sarkar Assam kila yok kem hadu khat lai teli ki trok kit Khaw ki bakit hadu shilak Byrni Khaw Reshon ya ubala shalan tu bat ubala penrung kela ha ka song jong ke way ke company kabala tip kerteng kum ke Sunrise company kabadai na ke jilla Assam. Kynnoh ilam jong ke Khaïi Students Union Central Executive Council hapo ke jingilam jong General Secretary uba Donald V Thaba haga khat saw tari ubna jilleo arazar arpway marmar kilalet ban yakendo ya General Manager North East Frontier Region PN Singh ban panjing pensyai halor kini ke Jingshah hanrai ne kaliang ke jong uliatho ba ki releasing officer jong ke Food Corporation of India kiladat pelat ya New Khaw Reshon sha katanat social welfare bat hak bayi day bat kini ke kenram ka syong pat menta hak jingkit klik jong ke sarkar jilla nakaliang jong ke seng kala dawaru i ke sarkar jilla bakadai bantung da ke jingto okit ke balai luj bat dawaru badai ban penshitom marmar yiki officer bat yiki nongtre sarkar ki badan kti hagani ke jersey bamsam hak jengi hakikot kubur hadian ni lab ba nakaliang di bor pulit jongka sarkar Assam ilayo ban kem ka tungun ungut di brio lengba ka jing ui ka jongki ka jing ya jong khatlai tli trok ki baya ka rukom ka ba mla ban sungthu ka i long suspicious to nda kilak kem ki pulit jongka Assam kilalap ba hadu silak paket Khaw bodi ban mang sek brio ka beduk ang ni apo jela lapoi biang penban sa Assam hakaba kaladon ka jing Khaïi tu aba kilak penrung kala haka paket jong ni ka Sunrise Company East Sunrise Company di nakaliang ka jengi ngesuksi hadu kata-kata ban i ba kani ke jersey ke bangilam nong ke jersey ke jing bamsam ka bala jor ke bala jelai hadu kata-kata lan ngipet ya pokot kubor ini ba u sembut menteri rang ba u ba presiden ten song ru ulan wang ba ka sarkar jela kam don jing tip i ruem hendrei ka song bek haka bor jong ka Food Corporation of India adian mengilai asoi kani ke statement jong deputy CM nakaliang kaseng ngilawan marmar ni po office banyak kendu markhmat hi bat u general manager u PN Singh body pet yang ni ka director jangan ka FCI hang ni po ka than stay lamingi andre hadin ka jingekaran ka jung upan ma u ulapan phai kala uang ba nakaliang ka FCI kamdon jing tip iruem ya kan ni ka jing bam sap ya kan ni ka jing bam tu yu Khaw ha ka ba uang ba nakaliang ka office ka jung u lengba release officer yang New Khaw kala ada mang siapa ka kila ada pha siapa ka Directorate of Social Welfare bat ka song yutu Khaw ha ka baidei bat kini ka kenrum kenram ka song bet ka sarkar jela kata kamun ketenat social welfare ni iru ha ki statement ka khubor ba social welfare minister bla keno kelai suppliers deputy CM ukran dokumoi social welfare minister ukran dokumoi kani ka peti ba kadang ka jingep her ka komai statement apa deng deputy CM social welfare minister ba kalong ka conflict statement sa bangila pa nong tin pareng hakaba way kurang dokumoi kan ba uni hang ni pada uang baik bak FCI kam dan bentai isu buat kata ka Jingshah ke kendrum hakaba idei begini ki silak paket Khaw hendrei ka dei baik apa ka sarkar jela namar ban nakaliang IRO jong kani ka office ladap IT siapa ka Department of Social Welfare Tegani ke kalong basusi adu kata-kata hamtam hakum kini kapor ka ba kadang kani ka khlam kango aba pilapan i banakaliang kaseng nakapor ngijulek saman lagi Kyntait saman lagi senong gitaw skinong kendang iba per banyaram yaki parado parasnam iba syam sitom hadu kata-kata namar kani ka khlam namar kani ka lockdown ha bangilai rap yu Khaw hendrei songsi penban pausi ba nadian nalendat pada yu Khaw budi ban poi hok sekibrio ki baduk latu labam no lagi kat tukut ni gibrio banakaliang ka sarkar jelah dia mengalai so ya ka statement jung ya ka jengkeran jung ni general manager ngidawa ba kadi ban constitute
and dak independent inquiry bat kadi ban ai jubam bat kadi ban pensitom ya barok ketu gi bodon keti ha kan ga jibam tu yu khaw jung gi paj ba gi bodok bat lada ka sarkar kamle ai ka snap kuman ba kay le ban penjak klub ya kan ga mat kamut ka seng wat apa dengan ni ka lockdown kam ban si man sim lagi senjam gi bateng ya mengi de lor kata kanong rem ken bengiwan ni kandu hang dia namar ngi deputy CM wong ba kani kam de ka kam jong ka sarkar jela andre kadi jong ka FCI menem step kot khubur pada social welfare minister wana bakam de jong ka sarkar jela kadi jong ki suppliers andre la tengiwan ni kandu uni general manager pada ukuran mar khongpong ya kai bau ba prestun tensong ukuran bat nakaliang ka jong ulap pensyah hengi ba nakaliang ka office jong ka FCI kam dan ni issue namar kini ki Khaw barok ke baki I on a quarterly division kamut South Sincisnyam kamut uni Khaw barok lai tip ke sarkar jela bat kata ka Jingshah ka kenram kadi ban bakhli kadi ban pek ka sarkar jela ngalak keren you general manager ngong hatu ke FCI kam de ban bu da kandu ka inquiry ban pek ya kani ka Jingbam ya kani ka Jingshah club jung Khaw ski paj ba ibadok wong wong nomor ban nakaliang ka jungi ka por bengi ai ngila ai beso sarkar bat biang bet wong ka song bede hapo ka Directorate of Social Welfare. Pi kajingnya kendu, lenginya kendu, ningimnya kendu, ya kata nginsa pentip hadin, ndrei lengbang ini gilat pasai kubur, ngikwa ban pesngau ba kemangalak keren nene ba sarkar, kadai ban le dak independent inquiry, bat kadai ban penmi madan ya kerteng jung gitu gibedong keti barok akaban bantu ban pam klub yu Khaw jung gibriu gibedok, bat lada ka sarkar kamla ban pensitom gini gibriu kamut kaseng kamansil ban hap pelong lagi jing ki iba tengnya. Pi kini ka Jingbam sap hangi po jela jungi ngimla bon ong tang hakani kapor ba mentah re nadu kipor ki ba mensua ba hakapor bengi ngidang kena ru ka don bek hangani ha ka jela bat ngatharai kala don kam ha ya ki ya ka sarkar kamtam hakaba kan bu ini ki vigilance committee bat pen klan ju kini vigilance committee hakaba anla ban te lakam ya kini ki Jingbam sap bat ka song hi ha ki briu hagi briu gi bahalor gi besong sekretariat ban lak ban penbek ya kani ka kenram mengi gi briu gi bahamadan ndre gi dei maki hi gi balak ban penbek ban penduk ya kani ka Jingbam sam